11 классың, гөлді салып атасың, 11 опыт бар, ешкім жетпейді, елестіп. Başından başta öyle şu. Neyle vallatasın da bu men постоянно öyle şu. Nerf bol öyle ben Türkçemiz bilem. Şunun bana sebebi var oldu. Bundan başka da 3 kılmışım var oldu. Hiç kimge ayıklanmasın. Тоже ушундай ба? Качаны окуйбун, кайсы жылдары? En birincisi erkayın kişineki gezinde oldu. Kılıgan nersenin dayını çıkpaylı, üşüntü öyle çürtümge gördünüz ba. Bunun bari yani için menden oğumuz apa. Geçirip koyunuz. Şunday olup kaldı ben. Şu uğağımda karman olmaydı şu. Bari cazamda alışın gerek ya. Kuday görüp durdu da. Koyuyor bitken de bunç. İçimde жүрүп, başımın içi болбой калганда. Ушунду бизде ошондой жооп бербейт белең анан. Жооп беремейм апа. Эми жооп берем. Сен кандайсың ай? Ошо бирөө неме эткенде кайра токтойт белең, эмне болдуң сага? Апа ушундай өзүм мен тышкы кебетем эле калбаса ичимдин баары жок болуп кеткен. Апам айтып бердиби? Нени айткан жок? Айткан жок. Мырза мен кылмыштарым бар болчу, мен жашырып жүргөн. Билесиңби ушу постоянно эле нерв болуп эле, баш ооруп эле, ушинтип эле өзүмдү өзүм таба албай эле, ушинтип эле кыжабат болуп билесиң да эмесе. Билебам мырза чын. Мен тазаланып чыгайт, балдарыма залакасы тие электе, ушу мен лучше өзүм менен өзүм жазамды алып тазаланып чыгайын мырза. Ойлобой өмүр бою кетип калат деп, билебачы жаным, билебачы.